film zato jer smo svi u svome filmu, u neku ruku. Isto tako voli film jer omogućuje da se skupa družimo, svi skupa, znači prijatelji i obitelj, isto tako. Pot vedea orice film, însă experiența de la cinematograf este cu totul alta. Aici sunt dezbateri, invitați speciali și oameni noi pe care pot să-i cunosc. Μας αρέσει πάρα πολύ ότι η οθόνη είναι μεγάλη, με ωραίες αναλύσεις, ωραίο ήχο και ειδικά στο θερινό εδώ πέρα σε αυτό το σινεμά μας αρέσει πάρα πολύ το περιβάλλον. War hier in Kleinmachnow im Kino die Karl-May-Filme aus den 60er Jahren auf großer Leinwand gesehen zu haben.